اوی بونو جوینه و در انجام وزارت ارزد گل برئیس اکرم حسو سیاستوان و اندام دسته جبجکار کنگره نتوا کردستان کنکه کوش باجارو که در بسی روجاوای کردستان دیال مدابط از بحث کن برئیس اکرم گلک سپاس کن گل مدانه بینگاوه که گلک باشه لی جالی پراکتیکی و هین چاد بینن آلیه برانبر حتی چرا ده اف داخوازی دل برچاف بنو بتایبتی جی شناف برنو بن پیکرنا دی پیام رقوکینه شناف برنا گوتا راکینه و زیادتر بلند کرنا حس کرنه هفدو قبول کرنه نوا پیکاتین سوریه دا سپاس بوده و جبامو تماشاگران بسیار بگومان پشتی روشا باکور رجلات سوری و روجاوای کردستان ته درباز بود دما داویده و هولدان هزین هرمی و قطر و سعودیه و ترکیه که بخوازن خستن هولدان وان که ناکوکی تیخ ناف گلین روجاوای کردستان ته باکور رجلات چه عرب سریان کرد پیویز بو پشتی رکفتنا 29 ینوار که اف چالاکی و اف کنفرانسات دار کردن که اف ناکوکیت ناف ملت اف خطابه دجبری نرابه بر پیویز بو اویا کم کاربن جنف ده وقت ملت لحب وگرن و ریل بر شر نافخوایی ناف گلین سوری ده چل هر باکور رجلات سوری چل روجاوای کردستانی بگرن یعنی هین بینن در ریگری هبن برانبری اوی داخوازیه مثلا چه آلیه ناف خوب بد یا جی در و بد آستانگی ها چکن تشتکی روسا چه نبود بگمان هولدان ناسکنن که کاربن ناکوکیا چکن و کاربن و رشبونه تیخ ناف گلن روجاوای کردستان باکور رجلات سوری و تایبت ناف عرب و کرداده لید باوری آمده پشتی شر راوسیا و پشتی ریکفتنا بسونه ینایره ملت بتایبت ملت عرب جی ده هرما جزیره ده ناس کر که نه او روشا تید بچن نه او قصدك وان هيدين هرمي وحكومتها شامي بتایبت که بجيب با و اوجي اف جيانا هفبش عمري بسدي صالات نافان وكرداده كتيت ببن جبوفان داخوازی وان هزا و قال لك اطرافين شامي بجيبكن باش او عربين دي ساجي حذركيه ام بيفينن دما بيدا بهتر اف احتقان اف ناكوكي رابن دريافان شراكيه دريافان كونفرنسات هذا یا گرنگ قبول کرنا یا جی راضی بونه بتایبت مندیا نافچین کردی بونه مونه او عربین یا جی ایلن عربین افروکا شیخین وانا ریسپین وانا آماده بوین اوین نافچین کردی رازینه اشتایبت مندیا نافچین کردی یا جی دیر روش یعنی زحمت بد بو کنترل کرنی رازی کرنی بگمان جو وقت رژیم سوری هات پشتی رژیم اسد هات الوشاندن و رژیم نه هات شرع دریا ترکاده دريا خليجيات قطر وسعوديه ليس برمزن دناف شارع عربي ليس خصوص طايبات لرقه ولديري وهول دال لجزيره جي والهرمات جزيره رجاوي كردستان بكى ايرو اف الشيخ عربه اف نافدار عربه بجاري في تشالاكيبون وبيك دنجي قوت ام خلكي في دفرينن امو كردا بسدي صالا ما بهبره جيان كريه ما بهبره دايا وستنديه ام ناخذن ببن ضحيه فان هولدان او برجوندين سياسيه هيزن هرميه قال لك اطرافين حكومتها شامي دباوريام دايرو خطابه وان داخوازيه وان نرمبون بهتر بعقلي دهات بهتر بر هشمنديه دهات ك اف هرما جزيره هرما روجاوای کردستان جوجگی شاره بس تیبت مندی کردی هي دي بي باراستن ودبي اوجي اري بيداني بي بكن واعتراف بي بكن واف جوتنجي تكسكر لسر جنرال مظلوم كتايبت مدي كردي دروجاوای كردستان ده هرمات جزيره هي تشل عفرينه بات تشل كوبانه بات تشل هرمات جزيره بات اف تايبت مندي جرك ببر شعب ده بسندن وجرك امجي روشا خلكي خويا عرب ببر شعب ده برئیس اکرم بو بابت پافگوارتنا دیلان و آزاد کرنا گرتیان هم داخازی هم جی یعنی نوعا ما فرمانك جيا مظلوم عبد فرمان داري حسدي هبيه ديتنا بي تي في سروي بابتي چاوا کار بتکرن يعني سرعر بي پرزگرك يعني ديلو گرتي بين آزاد کرن بين پاف گوهارتن
بێگومان داخوازیە vêcivate îro ew bû kesên girtî di zindana de kesên çinî siyasî ser wan bin hatibin girtin û bi taybet nece alî Ereba tenê ji alî Kurda hêsîrê me qesedê cem hikûmeta Şamê pirin helkê me sivîl bi hezara xelkê sivîlê Kurd ji Reqa ji alî Helebê de evana girtînin dibin tehma قەسەدەیە یا بن تەما ڕێڤەبەریە خۆسەر دە وێ کە زندان بێن پاقشکردن دەبێت هەردوو ئالیا بێن پاقشکردن نەجالی قەسەدێدە یا ڕێڤەبەریە خۆسەر یا هێزن یەکینێ پاراستنا گەل یەپەجێ و یەپەکێ یعنی نەجبەر کووردا تەنێت بێن پاقشکردن زندان لە طرفێ دنجی گەرەک شامجی ئەvەیە پاقشکە زندانی خۆ پاقشکە و گەلێ مەی کورد بە تایبەت گەلێ سڤیل پرن دە حەبسادە Avê bovî babatî û yeklarkirina kakê bête berdan çawapêne bevgwartin pêtivî nêvbenkariyekî heye yan jî pisonehî her du alî digehne rêkeftinekê Dirêkeftina bîstûne heye Yenarê de ev mijar heye û ana li ser wê tê karkirin komîte çêbûnin li ser wê tê karkirin lê îro daxwaziya vê civatê bi şi giştî kes nemîne zindana de وەک بریارێک دەرکەوە عەفوک عام دەرکەوە عەفوک گشتی دەرکەوە لەسەر حەبسیە لێ ئەف عەفو نەکافیەکش بێ خەلکی عەرەبترە تەنێ دەرکەوە گەرەک ئەف عەفو ji alî حکوومەتا rejîma Şamê حکوومەتا Şamê ew jî عەفوکê derxe li ser xelkê me sivîl ê Kurd çi Şêx Mexsûd çi Eşrefiyê çi Reqayê çi Tebqayê evana jî gerek bên berdan heta bibe ev nakokî rabin di nav Şamê û Qamişlo de di nav xelkên deverê de Kurd û Ereba dirabe. Rês Ekrem Hissû siyasetvan û endamê desta cebcikarê Kongreya Netewî ya Kurdistanê kenekînc dirbêsiyê gelme dabûn. Gelek spas bûye.